Djevojčice i dječaci, večeras su s vama vaši pravi igrači. Pripremili smo punu košaricu nagrada za vas. Pa da vidimo. O, djedice, pa ti spavaš? U emisiji smo. Počelo je. Dobro večer, pravi igrači. Ja sam malo tremnio. Oni moji vjelenjaci mi ne daje uopće mi ne daju. Pa daj, pusti me dok prije. Ne daju mi oni moji vilenjaci uopće spava, samo pakujemo darove što je bliže Boži, sve više i više radimo. Evo, izvolite vaši... Pa vidite vi koliko je doneso djedica za vas, vaš vjerni sponzor Kubeti. Poklanja vam krskave kockice, zatim ovako žvakalice, imamo i keksice, poput Albenija i mi tu. Vidite ih samo, a tu su i gumeni bebeto bombončići. Ma puna košarica čeka za današnjeg pravog igrača ili igračicu. Da vidimo samo tko će to biti i odnijeti punu košaricu svojoj kući. Da stavi pod dvor i može s nekime zajedno podijeli, pojede. Njac. Jao, sve to naš djedica donesu. Mogu reći da su ovi pokloni ovdje odlični, svaka čast. Ali, samo da kažem djeci na poklone koji nisu još pisma pisali da mrazu da hitno napišu pisma, jer oni moji vilenjaci toliko su strci, najveći problemi oko onih mobitela koje čega ne znaju da li je ovaj, onaj, i morat ćemo te vilenjake educirati ili ćemo na birou naći nove vilenjake, jer ovi naši zabušavaju. Sve svoje želje vi pišite Djeda Mrazu da vam pošalje poklone što prije, da vam stigne to. Sigurno puno želja imate, no još uvijek ste, vjerujem, skromni. Da vidimo tko se to s nama danas igra igre Memory, tko je spreman da se čuje uživo sa Djeda Mrazom i kaže svoje želje. Da, svoja pisma šaljite bolje prije nego kasnije. Evo, znam ja krasne pjesmice, vidite, viš, ima čak i rimu. A čuo sam da i dobra Vila zna dobri pjesmice. Vilo, imaš neku? Zna. Daj da čujemo. Danas je nedjelja i sigurno ste imali fini ručak, a drage ruke moje mame cijeli dan sve rade za me. Da pomognem, još sam mala, zato mami kažem hvala. Pa ovo je super bilo. Tako sigurno i vi svojim mamama kažete hvala na lijepom ručku, na ugodnoj nedjelji, nekom možda izlasku, šetnici. Što ste danas radili, želimo čuti baš od vas uživo u emisiji. Smijete nam i doći, zato nam se samo javite pozivom vašim i izrazite sve vaše želje. Volimo gledati onaj mađioničarski trik onog mađioničara. Pa djedice, to nam upravo sada i slijedi. Odmah ću se, ček da stavim stolicu, pa nemam ni stolice, sješću ovako. A sada, pravi moji igrači i igračice, kao što je Djeda Mraz najavio, slijedi nam jedini, jedinstveni, neponovljivi naš mađioničar Josip. Da vidimo njegove trikove. Bog, Josipe! Dobro večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači. Ja sam mađioničar Josip, a sa mnom je ovdje večeras dobra Vila. Vila će vam pokazati jednu od svojih čarolija, naravno uz moju pomoć. Ona prvo što s ovim krilcima leprša okolo ovdje po vili, tako isto može da sjedi na jednom stoliću i levitira. Sigurno ste čuli da je to moguće, a vidjet ćete vi svašta u našim emisijama, bit će tu i hodanja po vodi, letenje po zraku i na metli i bez metle. Međutim, ovo je Vila, nije vještica. I zato će ona ostati ovdje gore na ovome stoliću ovako. Pogledajte. Malo ćemo podići ovo, bravo. Dakle, kao na letećem čilimu, baš je lijepo. A ima ispod još ovo, pa ćemo skloniti i ovako. Pokazat ću vam štapom.
da ovdje nema ništa. Međutim, pokušat ćemo skloniti ovaj ovdje štap. Ovako, opa! I sad, kad sklonimo sve, ostaje potpuno u zraku. Da vidimo ovako, malo ćemo i zavrtiti jedan krug. Ova naša vila je pravi mudrijaš, svaka čast. Odlično Vilo, možeš mi taj kružić posuditi. Dakle, ovaj krug ćemo ovako provući, da vi vidite da je ona potpuno slobodna kao ptica. Dakle, pored vila vidjet ćete još mnogo zanimljivih trikova. Ali prvo, obavite svoje obaveze koje imate večeras, napišite zadaću i idemo spavati. Ugodnu večer želim vam mađioničar Josip iz Vile Magic. Pozdrav svima u studiju, pozdrav u režiji. Bog! Bog, Josipe, ovo je bilo vrhunski. Meni ovo ništa nije jasno, pa ona leti. Vidi, pa ja sam mislio da samo ja letim kad nosim one darove, ali ako mi sa one moje zataje, sad ja znam, morat ću hitno nabaviti podatke od toga Josipa, pa da ja sebi nabavim tak jedan čilim leteći, ako se sanke pokvari, recimo da koristim kao rezervno prevozno sredstvo. Gdje ja mogu doći do tog Josipa već više? Ja, do Josipa mađioničara možeš doći na www.magiciozo.com. Tamo sve možete vidjeti. Eto, Djeda Mraz će prvi večeras odmah to proguglati. Svašta tamo zanimljivoga ima, samo pogledajte. Baš ti hvala što si mi to rekla, nikad ti to neću zaboraviti. Nada se dobra vila da je neke darove dobre zaslužila. Pismo sam već davnih dana Djeda Mrazu poslala. Ne znam, ja sam proslijedio, imam tamo u administraciji vilenjake koji to je jako složen postupak, ja to ni ne vidim. Ja jednostavno dođem, natovarim u sanke i sad ako ne zaglibim u dimnjaku, jer pazite, to neki imaju tako moraš uske uvući dimnjake. stomaka da prolaziš ove kroz dimnjak. bicepse se to malo smanjiti, ali dobro je. Nemoj toliko na trbušnjacima radit, već same pločice. Skočile oni trbušni. Dakle, draga djeco, idemo se igrati, pa ćemo malo se igrati, malo ćemo se Zezati. i najviše pjevati. Da vidimo. Imam vic. Da čujem. Može. Zašto plavuša čeka s otvorenim sendvičem na krovu? Ma zašto? Djeda Mraza. Ne, čeka zvijezdu majonezu. Meni se vic baš sviđa. Super. Sad sam skužio. Sutra će se djedica smijati. Odlično je, svaka čast. Dobro. A imaš koga za pozdraviti, Roberta? Da, vas u studiju, mamu, tatu, sestru, Djeda Mraza i neka Djed Božićak pozdravi svoje patuljke. Može. Igranjake. Svi koji mu pomažu spremiti poklone za dobru dječicu i za naše prave igrače. Eto, pozdravljamo i mi tebe i sve tvoje. Bog! Bog. Zovi nas opet. Danas ste mi svi neki odlični, ono od 8, 6, Bilo, može 5 jedna bodova. pjesmica za djedicu da čujem. Ma koju ćemo sada pjesmicu, moram tu nešto izvući. Šta Ti si ćemo, napamet djedice? naučila. Još i na pamet. Ja sam svoju ovo znam na pamet. Cijelu je naučio na pamet, od A do Ž. Ajde da čujem više. Pa kaže ovako, pala kiša na travicu, mrav se skrio pod gljivicu, poručuje kiši mrav, padaj kišo svaki dan, kupio sam kišobran. Djedice, jesi ti kome poslao kišobran za Pazi ovo. Božić? Pala kiša na travicu, ajde djedice sjedi na stolicu. Ta mi se puno više sviđa. Evo ga. On je već drugu smislio. Evo ga. Jel da je ova Evo, dobra djedice, isto? odmori kad god možeš. Samo sjedni. Tko je s nama sljedeći? Koji je naš pravi igrač ili igračka? Brzo nazivajte, inače Halo, će Vila halo, opet saznajemo. resetirat pjesmicu. Sad. Tko je to? Ivan. Ivan. I kako nam se Ivan preziva? Josipović. Josipović. I odakle nas zoveš, Ivane? Iz Semeljata. A tvoj broj telefona?
091 Da? 396 Da? 5873. Ma super, i Ivane. samo datum rođenja. Sačekaj djedice. 1.8.2001. 2001. Pa ti nam isto u školu ideš. Pa da. Vilo, znam jednu pjesmicu. Pazi ovako. Draga djeco, brzo se hvatajte za telefonsku žicu da nam Vila ne resetira pjesmicu. Ho, 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 ho! A Dobra dobra je. pjesma. Šaljiv nam je Djeda Mraz skroz. Što se bliži Božić, Prva sve... liga nema šta. Pa da. Što se bliži Božić, sve sam veseliji. Jesi ti spreman za našu igricu? Jesam. 3, 2, ho, 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 ho! 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 5. 2, 8. 7, 4. 9, 10, 11, 12. 10, 11. 13, 14, 15, 16. 12, 14. 9, 15. 3, 6. 12, 13, 16. Ho, ho, ho! Ivane, svaka čast. Ovo je bilo vrhunski. Svih 8 osvojenih polja i jedna ostala sekunda. Isto kao Patricija. Jedino što je ona mlađa od tebe. Stoga danas osvajaš drugo mjesto, ali to je super. Jesi zadovoljan? Pa naravno da je zadovoljan. E, daj mi reci, ili imaš neku... Šta kaže? Mama! Pa zeza nas malo. Pa djedica, daj reže, šta je ovo? Daj jednu pjesmicu za djedicu. Sad ću plakat. Nećeš plakati, Znaš mi onu, znamo da... a da si bio malo brži, jednu sekundicu, ne bi morao pjevat pjesmicu. Evo, novu je već smislio. Da čujemo. Imaš pjesmu ili vic? Im pjesmu. Da čujem. Ne da mi mira to koga ravo, zbog nje bi majko zoru zorio, rakiju i vinom sve bi prolio, samo da bi joj usne ljubio. Srce gori, duša izgara, znade moja tambura, da svaka žica za nju udara, a srce puca na pola. Ma svaka čast, prva liga. Ovo je bilo najbolja pjesmica večeras, svaka čast, jako si me osjećao. Odmah sam se pomladio i što se bliži Božić, sve sam veseliji i vedriji. Svaka čast, Ivane, pjesmica ti je odlična. A nije Božićna, zato sam tužan. Ti moraš si se menjati. Nema veze. Dobro, možeš i božićno, ćeš božićno pjevat, može onu ta na 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 na. Hej! Zvončići zvone cijelu noć i ostaju se, a ne znam više. To nikad neće proći. Hej! Dobre, pa ovo je bilo odlično. Reci mi koga ćeš pozdraviti, naravno osim djeda Božićnjaka. Andreja, Roberta, Marinku, Josipa, Mandu, Leju, Kikija, Dragicu, Božu i sve koje poznajem, Josipa, Tonija. Sve. Odlično. Djeda Mraza, Anđel, Vilu. Hvala ti. I našeg radioničara Josipa ćemo isto pozdraviti. Ona su bili Međi pozorno gleda i smišlja nove trikove. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho! Eto, Ivane, svaka čast. Ho, ho, ho. Pozdravljamo i mi tebe i tvoje Bog. Ho, ho, ho! Bog.
Dragi naši pravi igrači, kada proglasim pravog igrača ili igračicu, a već sam sigurno i rekla pa znate, vi ćete nagradu moći podići svaki radni dan od 8 do 16 sati tu na marketingu Slavonske televizije Hrvatske Republike 20. A vaše crteže, prijedloge, pjesmice, bilo šta, šaljite nam na adresu za emisiju Pravi igrači Slavonske televizije Hrvatske Republike 20, također na Osijek 31 000. Mi željno očekujemo samo da prikažemo vaše crteže i sve što nam tako lijepo pošaljete. A sada naša prava igračica je Patricija koja je osvojila punih 8 bodova sa jednom ostalom sekundom. Mi od srca čestitamo. Pa djedice, ti si one poklone pripremio, znači za nju danas. Nije dobra vila to znala, ali sada je saznala. A vama Ovdje se nešto čudno dešava, ja vidim 2 Djeda Mraza. A ne, ovo je Djed Mraz, ono je Djed Božićnjak, vjerovatno. Ja sam Djed Božićnjak. Šta je ovo sad? Dakle, da čujem... Malo Draga djeco, zezaju. puno... Pozdravit ćemo, ja moram ići raditi, ovo nešto mi se čudno dešava. Morat ćemo ići, jel važi? Ići ćemo sada. Evo vama svima šaljemo puse. Gledajte nas i budite vjerni našoj televiziji Slavonije i Baranje. I gledajte našu čarobnu emisiju, ovdje je sve čarobno.